sibonisane kuzo ngokufunda kwabantwana bethu. Ngendlela esisizakale ngayo kuma-PLC besifisa kwaba umbono ukuthi mhlawumpe njalo mangabe kuphela i-term kade sesibuya kuma-PLCs ethu siyohlangana nge-online study ney'ngqinamba esinazo, sihambe siye emaklasini sesiyokwenza lokho esikufundile bese siphinde siyabuya sizohlangana sisho ukuthi nakho kwenzekile okube yimpumelelo emaklasini, nakho kungenzekanga, siphinde silungise futhi ukuze ukufunda kwethu nokufundisa kube yimpumelelo. Izingqinamba esibhekane nazo-ke ukuthi iy'kole zethu ziqhelelene, njengoba kade esho uMiss Shezi, ziqhelelene kangangoba ukuthi mangabe ubize umhlangano uthole ukuthi abanye kunzima kubona ukufika emhlanganweni wethu, abanye baze bafike isikhathi esidlulile sisinqumile. Kodwa-ke bekuhlanganeke, besifisa ukuthi uma iy'kole zethu sey'thuthuke kahle sibe nawo ama-virtual meetings la khona sizokwazi ukuthi sikhulume noma ngabe singekho la sihlanganela khona. Kube mnandi-ke ukuhlangana kwethu kuma-PLC ngoba bekumele siy'fake ey'cathulweni zabantwana abeza ney'nkinga ney'ngqinamba zasemakhaya abo ukuze sikwazi ukubafundisa nabo futhi bathande ukufunda. Bekungelula ukungena kuma-online studies ngenxa yedatha ne-network ngenxa yendawo esihlala kuzona. Kodwa-ke besiphikelele-ke ukuthi sifunde sagcina siy'tholile iy'tifiketi. Abanye-ke ngoba besicathula abanye bana 4 na 5 iy'tifiketi, kodwa lokho nje